Ajolo in ni Lakwed TV an la dit di ben. Iyupo machengjui warwata kilotela mamegwa an nino matini ateki Hon Gilbert Olanya ma en tiela chui ot moko chik me Uganda pikilak South. En kono lok matin wabingi wakere tie nyikwai lo adek keken mano watika neno lok me kaberu murumuwa ngom kachil ki lok me balalo. Nyikwai lo adek man kono Lakwed TV oyerne omir la ditri ko loke iye maluke ki koro machengjui wan chala Lakwed TV wa yoke kere kawachere ikiet meki kwere mamegwa ikien gai. Latit jemine pepe tutwal chamo ken ka wan nen pol kare lori tiga kar maduong tutwal ma aki yung aduol mamigi kuno chero yung area me Kampala ki kwe gine enene in lok mamigi lok me yen ma ki tiga tone makama no inino merki chama duwa tani enene lok mamigi wajana ngon latit ye afoya bata omera ingene lok madakikum balo bua nyoto yen loke lek total ichawale eni tika chweru chinwa dada ma i parliament mo karne wa logo ma wa dai parliament ma waido jonne ka wa mete kidman Uganda bo beru kwere loba cholo bo beru kwere northern Uganda bo beru kwere dongi parliament wa mogo ni factory money magi chako jinjani factory eni tiyugi maka donc we are po imaka dek mo karangej gamente mi Kenya gori mo factory eno bien go no ne obetiro yeno i Kenya go no ne factory ene pigwake o wa giri mo giero tegi o bodo Uganda ni tap gamente mi Uganda jolo ki chinga pa ichara ti jinja donc ke neno po lori mamol gi makale ene ka o Kampala karakara jinja bien gengi welo maka wel mabe chok go tia che leken mo kayra gi welo ali piara boro ali mia chel mo kayra ali mia rio ento botwa kan kane chat igang botwa kan mo kayra ali piara rio ali piara dek ko tia chel che factory le eroni wan watere parliament ne umiyar gi loro ko i chawale eni gamede fot pia o karka lor factory eroni pi ero gi ken botwa ya mor kan kay nero darba tikato yen madoni yen mado ma wakar ni loks ingeni kwari wakarta ko gwa yen eroni go gwa ma be adada ende kiniro ni gito en yen eroni pen wel gi tek ngar mo wachani ka o Kampala gitiyo gitere lobolaya gicharo in term of dollars chene ma do adada donc telo kene yen eni wando tero mi karne eni gibi rada ko weng lo tero ma watika nywalo gi bubi no yen ma do pe Uganda primero omiero wati yungur matek minene wa gwa on environment mekwa gin marache loyo endo diro moñ mi Uganda joma gitigi mudoro ena gi gwa jone eroni donc nero mod inori biya charle eroni pangare mo ma dit matie gamente ma joma ti te dero ni kare gu dange won kom ma bigge RDCs gi kor LC3 gi kare gu dange la kwene ngare mo ma wor gi pere bien gi mi oda agi malo mali ene pilok matika yomu chinwa atamni machala njole mi Uganda umier walo woro kitwa kako logo wabu daka ro logo wabu daka ro donc gin ma waro mati wone mabe loyo ene ye umier wachaga woro yop mi ter yen umier gi pet yen ma duwa dada ene wa gang wa moro kuja ara cha program akero ne i dogga chela chel i maka chela chel gwakere te yen piara bichiken i dogga chela chel kay tigi ngomi eka pa pit kere eka chel leken eka rio gwak mabe adada olo to bi konyo wa ya nyim pi ero ge ken bero watika nero neni omier gamente o kon dwak pien pole i town mado ni cities pole wengi ti gi maka donc amende omier dwak wel maja electricity pay wel gas pay jim mo kene miteru ma romo konyo darni tek gi dwako wel gi pay atame eni obi konyo tigi maka kar weng wego red mi dwak to yen bi dok pin ente chawale eni kit ma jim netika wot kwere atamni pitima ber twal umier wa yabu wangwa la dira foy mater twal pien kai neno bene kit
Lakwed lok mo ber ka lok kar mo karangej mapol report chimo bene ni lutong yen ni kirka beti lutien ma megwa no jome pajo e kumal ma Uganda ka enini gwa ko nyo gitika tiji ero genak gitie tie chalo joma no ki choyegi lutong yen ni pole joma tika ki wa chik mo anero kar mo karangej bene ki temo kero bylaws moguma no ki cherki temo campaign I think was operation ma ki cherki berka hunting John enuni wakikem gang kama gen gitika camping yeni kore yupe enuni ugika kwedong ya logada igere ikar mo karangej one wakati ma watero gi district achel lego kata gi check magilone district ordinance sub county mero kata gi bylaws ma geo jone erone mitiji ken gang gor ma wati kwere Uganda kan ene kero jimi tich lemon do implementation wa moko jimi mabe gi choyo mabe arda eno mi kerne tich dong pere kay ner mo mod gulu district karta go kata gi check mamegi bodwa mor wakata gi check mamegwa ento gak ikarataj ngare ma mado mero kere tich mati ate pere le enen goro ma wati kwere Uganda kan pien kay nen gi moko check mabe eno ngaro mero kere tich pere ngar mere mete mere gi tiche mere ma nywane makaka mete mere gi rari yel ketieno kita ini waju kwere joma gi tika tille ene ba pole joma age wo ichao do biya chara matek doyo ene lo loki nyankole nyo joma age tunkuja kago biro botwa la pole ya moro giromo wilo ngomoko mokene ekapa wayne awilo yende enone wilo ekapa chakama rari yen wan bere gi chan matibo dane ken gang ngar men gam chende donc e gam chende ba ngade enone yo mo pe me romo geone sile eni gor matek ma wati ko de ken gang honorable enyobe en loka wile enone cham ken complain be no bertie ni cham ken gen gi bino gi logo pe lokom pangom ka ko pang ngom kama yen ti ye gi ton eto beda ga yongela chen gi gwara ci gi dugo gi logo no ka tacho ma gi wajeni ngome en gen gi wila kes enen bena gwa ga ber o office ma mi gi chal MP ngeba la page me page de eni ene perma ray lo bot ba mor kuja iya mor kuja danon wachini ene charo yen gi la loka batika tone kar la page no tika yobo kar taj mi ngom erode magilone land title la chen no biro wajoni ene wilo ngom le erode wa no cases egni ma duana da mai chawale ene loko oluwi LC3 LC1 office pa LC ma beach lokati ma duana da ken gang chile erone gor mati bodan ma weko o weko ji wa fojogi nika ini tika char ngom pe chat ngom pe gi charo kai ne mi ngar mo pang miti kwere mi weko pa o choyo agreement romo pa ne pi magario magade kari mo pa yela pe kari mo pi rio yela pe eto no ingi atini kama eno tum ngom dugu migi eno joma kene cher gi yago be wigi gi volo lukin gang kero chingio manyora tini e wilo ngom le eno ni kado kero chingio konyo ne doko tekane da pien ingi chek mi Uganda gere Uganda wati gina gloni free economy ngadman charo chate dogbe twer bi ngom tibor wod ngom pichalo ma chon chama twer bi ngom tibor gamente ni te lokene ka odong nyo peyo o charo ngome in la tela dong mi donyo mi kerte agreement eroni doko tekane da ci watiga mede gi fonyo jowa o mergo fonye ken gang piko beda mi ngoma taakid mero be to twal mandong ma giki wanero kumbide inini area ma migi bene tikin area mudano chan to twal pi ko madano tikere ilok me balalo man ma kubiri gudonye ken pen gen mo ko gitiga charne ken gang tiga cham por padano tiga balo jem madano keringom la dit loin enoni me yupo ga makama enoni bori ya doli tiga watnini ya log me balalo ere tikin pe amo kene ma watika no ne matega da iya yom ne ikarma la dit president o me rokcha ma wayi ne balalo go ahawa wan ma chala moro o cha ko pegi no dioro moy o cha ko pegi office pa RDC ma operation beru ma lira da balalo ma duong giriemo gi amor kuja endo pego ma wano bene en pego me wila chelo jo gangwa go ber ka char ngoma charra gi balalo mo kene mago o
inono ngarme do wilo ngom ne eno mo keno wilo eka mia chel eka mia rio okelo diene o chorie donc le ero ni watika no te kada pen ngar matigi kar taje ngar mo wilo ngom ko pen chek mi Uganda wajo ni ngare mo ken tia gonya me beru kama ken Uganda teke ino ngom ne ero ni yo mabe so le ero ni tika yelo wi wadada donc gin ma wana tiero borgi ene ka yini wilo ngoma wila mano fodu watika tika kwed mo kene ngom time o mi go chelo wek diang mamigi po chero bal champa neba po chero bal champa ngati moni so wati titegi mi go chelo endo pole mo go biro ka pa ngoma pane watero borgi ni go chake go a ma iya yom ni pole go a ma duara da gang bodwa mo kuja ma operation ne putika wara nyim ma legi bani o metegi wara nyim ketmero afoy to la dit afoy la kedwa man Lakwed TV afoy batek Omera angene an kwede fudo be lok ma duong pian lok ma duong afoy batek Lakwed TV ingi pol kare ka wa mi ngej ma be ken man gi dano we ko dar ngi ngati ka to ba ko ju ror metego afoy batek afoy to